Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 3 minutes, 33 seconds of the third round, declaring the winner by submission due to a Sulayev stretch, Azu Zulfikar Almabayev. With Asu Almabayev. Asu, it seemed like you were just undeniable tonight. You were looking for the finish regardless of how it came. You were trying to swing and take his head off. You were trying to choke him out. And then you finish him with a Sulayev stretch. Did you plan that? Or did you just see it coming in the moment? Biz burada galibimizle dayanmışıq ve muhteşem dövüş gösterdi. El zərbələri vurdu ve ayak zərbələri vurdu ve onun submission'ı aldı. Çok güzel dövüş idi. Baku! Assalamu alaikum Kazaklar! Mынандай жанкүйерлерім Қазақстаннан ат терлетіп кеп тұрғанда, Абылай ханның астында шаппағанда, атаңның басына шабасың ба дейді қазақ. Осындай да шабу керек. Аллаға шүкір, альхамдулилля. Ван, төбелесейік екеміз. Дебютантқа да поездқа берді, кім Асакураға. Одан кейін бәрі төбелесіп шықты, короче. Менен басқасын бәрі. Ван, давай. Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, любой жерде. Ноябрь, декабрь, даймон. Поезд. Assalamu alaikum, Baku. Thank you for your support. I cannot lose with such a great support of my countrymates, you know. And Joshua won, let's fight. I'm coming for you. You know, they gave you chance against Asakura. I'm here with so many wins. I should be next for the title. Hamınıza təşəkkür eləyirəm. Mənim azərkeşlərimə, məni dəstəklədiyinizə görə hər birinizə Azərbaycan hamısına təşəkkür edirəm. Obviously in this division, there's a lot of other contenders. Joshua Van might already have a matchup. We don't know, there's Pantoja out there. If you don't get a title fight, and of course this crowd absolutely loves you, they're all chanting your name. If it's not the title next, who do you want? Title döyüşü olmasa da, növbəti döyüşçü rəqibin kim istəyirsən olsun? Конечно, Pantoja қайғайсы болса да, лайықты поездға шығуға. Все заслуживают пояса. Но моя публика не ждет. Казахстан, вы видите, это в Баку такая арена. Если это будет в Казахстане, мы там жарамыз. Of course, Pantoja is well-deserving contender, but you know, my fans, they cannot wait. Kazakhstan, you saw my performance in Baku, imagine my performance in Kazakhstan. Görürsünüz ki, əksər azərkeşlər Azərbaycanda məni dəstəkləyir. Mən Qazaxstanda da döyüşdən, yəni daha da çox belə qələbələr də qazanarım. Hər birinizə çox sağ olun buradakı dəstəkləyən azərkeşlərə görə. Sağ olun. Your winner, ladies and gentlemen, Asu Zulfikar Almabayev!